Mwakomeje kubona byinshi ku bitangazamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga dukoresha hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ubwo ndavuga Facebook, Instagram cyangwa se TikTok. Ni amakuru menshi ari kugenda avugwa ko bita Rugaju Rigani, uwo bita Jangwani ndetse n'uwo bita Rikara. Abo bose murabazi ni bamwe mu bantu bafite izina rikomeye cyane binyuze mu mupira w'amaguru hano mu gihugu cy'u Rwanda. Gusa ariko natinze nagira ngo nkwihere inkuru iri kwihutayo yamaze kuba confirmed. Ntago turabona statement y'igitangaza makuru agiye kwerekezaho cyabivuze, gusa ariko amakuru aturuka mu bantu be ndetse n'uwo bita Karikezo no munsi yaciye amarenga nubwo abantu benshi batabibonye. Gusa ariko niko kuri uwo bita Lorenzo yamaze kohereza ibaruwa isezera kuri RBA. Ubu ngubu yamaze guhindura imitekerereze ndetse yakubiwe umushara agiye kwerekeza ku yindi radio. Ushaka kwibaza uti ni iyihe? Nibyo nyine ngo tugaruke muri iki kiganiro tugiye kubana mu minota mike, nkwibutsa yuko ngiye uri kumva kuri micro ni Flox Aime. Icyo ngusaba ni kimwe gusa no gukanda subscribe kugira ngo inkuru nkizi nizige zigucika nta handi uzisanga ni hano. Reka mwikaze muri ubu buryo. Gusa ariko nkwibutsa yuko ushaka kwiga ibijyanye na video and audio production, igisubizo nta kindi ni SIA programme. Turabikwigisha ukaba umuhanga muri byo. Icyo usabwa ni kimwe gusa no kutwandikira kuri izo nimero reba kuri screen yawe, ubundi ugasobanuza birambuye maze nawe uko umwe mu bahanga bazi ibijyanye na audio and video production. Nkwibutsa yuko duhereye mu mujyi wa Kigali hafi y'umurenge wa Gisozi mu nyubako ya Total Energy muri foro ya kabiri. Gusa ariko ndagira ngo twigarukire ku nkuru yacu nkuko nari maze kubikubwira. Ndagaruka ku bintu bitandukanye. Ndagaruka ku munyamakuru bita Rugaju Rigani, murabizi byamubayeho, ndetse no bita Jangwani ndetse n'undi munyamakuru bita Rikari we bimubayeho mu masaha make yejo nimugoroba amasaha ashyira nijoro. Gusa ariko ushaka kwibaza uti ese bimeze bite? Turaza no kwitsa ko bita Lorenzo amaze kwerekeza ku kindi gitangazamakuru. Gusa ariko na makuru ari breaking kuko kugeza muri aka kanya nta bantu benshi bari bayagarukaho cyangwa se ngo bayavugeho. Gusa ariko ibyiri uno munsi ku mbuga nkoranyambaga hari bimwe nabyo naza kukubwira. Gusa ariko reka duhere ko bita Rigani ku munsi w'ejo zari post nyinshi zitandukanye mwagiye mubona abantu benshi bamupostinga bavuga bati nta kundi, isi niko iteye, isi niko ikora. Abantu bavuga bati Rigani hangari. Gusa ariko Rigani ubundi ubwo hari harangiye umukino wahuje APR ndetse n'ikipe ya Gorera. Murabizi ko Rigani ari gukora umurimo wo kwimenyereza muri ekipe ya Gorera. Match kimara kurangira, kimara gutanga interview yahise atabwa muri yombi. Gusa ariko ndaza kubisobanura neza mutaza kubyitiranya. Nakomeje kubona abantu benshi bivuga mu buryo butari bwo. Rero Rigani nuko bamujyanye. Gusa ariko icyo APR iri gukora ntago ari ukubata muri yombi cyangwa se ibindi bikomeye. Ikiri kuba bari gutanga ubuhamya, bari kugenda basakuma bamwe mu bantu bafite aho bahuriye n'iryo nyerezwa ry'amafaranga rivugwa muri APR, bakagenda babaza ibibazo bitandukanye ndetse buri wese avuga uko abizi ndetse avuga n'icyo azi kijyanye n'ibyo bibazo biri muri APR. Rigani rero ari mu ba mbere batawe muri yombi ndetse binavugwa yuko hari bimwe na bimwe, hari case zagiye zigarukamwo izina rye cyane, nicyo cyatumye ahamagarwa. Rero Rigani ntago yagiye wenyine, yajyanye n'umuvugizi w'ikipe ya APR bita Jangwani. Muramuzi neza cyane uyu, muramuzi akunda kuvuga ngo ni Club Giant APR, n'umuvugizi wayo muramuzi neza cyane. Nawe ari mu bajyanye n'uwo bita Rugaju Rigani, nawe bamutaye muri yombi. Gusa ariko so gusa hari n'abandi benshi batandukanye nk'uwo bita Rikari ku munsi w'ejo nimugoroba nawe ubwe yahise agenda, yarahamagawe. Mwabonye benshi ku bitangazamakuru bitandukanye babikabya ndetse banateramo brag bavuga bati yarari munsi y'igitanda. Gusa ariko ibyo ntabwo ari byo ngira ngo tugarukeho cyane. Ndagira ngo twigarukire kuri abo basore. Uwo bita Rigani kugeza kuri uno munsi we ntago aravayo, ntago turabona amakuru avuga yuko yatashye cyangwa se ari mu rugo. Ubu aracyari ahari aho yari yajyanwe kuri sitasiyo ya Libo, nubwo batigeze bamentioninga agace aherereyemo. Gusa ariko mu masaha make ndagira ngo bibabwire nk'umuntu ngiye nabibonye mu masaha y'ejo ahagana mu masaha 10. Uwo bita Jangwani nagiye kubona mbona kuri Instagram ye ashyizeho story cyangwa se stat bitewe n'uburyo byita, arangije arapostinga, afata screenshot y'ikiganiro kiba kuri Fine FM. Arangije yakura screenshot arandika ati koko se, ashyira akayemoji kari guseka bisa nkaho we abantu bashaka kuba barabyitiranyije bakaba ataragiye muri ubwo buryo wenda we yaratashye, kuko biragoye kuba uri muri station ya Libo then ukabona n'umwanya wo gupostinga. Ntago nabyizere. Iyo video narayiboneye ku munsi w'ejo, I mean iyo post yakoze ayishyira kuri story ye, narayibonye. Yakoze n'utuboro tubirayi n'akandi yakoresheje kaga comedy ko bita Makanika, muramuzi n'umwe mu banyarwenya bakomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda. nako yaragakoresheje. Gusa ariko urebeye igihe abantu bari bavugiye ayo makuru bavuga yuko bari batawe muri yombi ku munsi wari wabanje
deni akaza kubikora kuri uno munsi, ashobora kuba bari bamujyanye, gusa ariko kugeza muri aka kanya akaba yatashye. Niyo makuru ahari, gusa ariko n'abantu bari kugenda bavuga inkuru nyinshi zitandukanye, nta muntu ufite official statement bihamye yuko abo bose batawe muri yombi. Nta makuru ahari ari kugenda aturuka mu bantu ba hafi y'aba bantu, cyangwa se babahora hafi, cyangwa se benshi mu bantu bafata amakuru ajyanye n'aba bantu, abo ngabo mvuga ba Rugajurigani, Jangwani ndetse n'abandi batandukanye. Gusa ariko bitari kariwe biro official, bamwe mu nshuti be ndetse na bagenzi be ndetse nabo bakorana bari mu babyemeje bavuga yuko atari mu maboko ye yamaze gutabwa muri yombi. Gusa ariko ikibazo gihari nuko abangaba bakurikiranweho inyerezwa ry'amafaranga yo muri EPR agiye anyerezwa mu buryo butandukanye, haba mu matike, kugura abakinnyi ndetse ni byinshi. Icyo EPR iri gukora iragira ngo igaragaze ese byagenze bite, ukuri n'ukuri. Gusa ariko ndagira ngo twitse ku musore wacu bita Lorenzo cyangwa se Musangamfura Christian, wari umaze igihe cy'amezi 2 ari igihe cyari kitararangira, nako yari yarahawe igihano cyangwa se yari yarahagaritswe amezi 2 adakora ku gitangazamakuru cy'igihugu RBA yasanzwe akorera, by'umwihariko kuri Radio Rwanda ndetse na Magic FM. Uyu Lorenzo rero ayo mezi 2 yarakiye arimo atararangira. Gusa ariko ibibazo yabigiranye n'uwo bita Rugajurigani, ku munsi w'ejo nakoze ikiganiro wagira ukakibona, n'ikiganiro kibigarukaho byose kibisobanura, umenye icyo ikibazo gihari cyangwa se ibyo bapfuye. Ibyo byose narabikoze mu kiganiro cyiza cyane, wagenda ukinyuzamo amaso kikabigosobanurira. Gusa ariko ibyo nabyo sinyira ngo mbitinde. Uwo bita Lorenzo, amakuru ahari nk'uko hari umwe mu basore babikurikirana cyane no mu gihugu cy'u Rwanda ndetse baba hafi bari abanyamakuru, hari amakuru yaje gutangaza, yaje kuvuga yuko uwo bita Musangamfura Lorenzo Christian yamaze kohereza ibaruwa isezera muri RBA, ikigo cy'igihugu yari asanzwe akoreramo, yamaze kwerekeza ku yo bita SKFM. Nayo makuru yatangaje kandi n'amakuru yizewe, kuko n'ubundi ntabwo ari ubwa mbere SKFM yifuje uwo bita Lorenzo, kuko ubwo ino radio yatangiraga bifuje yuko Lorenzo yaba umunyamakuru wabo ndetse banamumushahara ukubye uwo yakira. Gusa ariko Lorenzo yaje kugisha inama inshuti ze, abavandimwe cyangwa se nabo muri famiye, biza kurangira atemere SKFM kugira ngo akomezanye nayo, ahubwo aguma kuri Radio Rwanda. Aravuga ati nzakomeza nkorera igitangazamakuru cy'igihugu, nicyo niyumvamo cyane, nicyo cyanjye. Byaje kurangira iyo deal yanze. Gusa ariko kugeza kuri uno munsi byaje guhurirana n'ibibazo arimo, cyangwa se na situation yisanze mitameze fresh. Biza kurangira yohereje iyo letter isezera, akaba agiye kwerekeza ku bita SKFM muri izi radio Sam Karenzi, radio ikoraho abanyamakuru batandukanye kandi banakomeye. Ubwo ndavuga umukobwa bita Senti, umwe mu bahanga dufite mu gihugu cy'u Rwanda, umwe mu banyarwandakazi bazi icyo bita siporo ndetse banayikora neza cyane. Ubwo hariho n'uwo bita Nepo mu bicu n'abandi batandukanye nk'aba Wera Jean Maurice, ni benshi n'aba Kazungu Kaleva. Rero uwo bita Lorenzo ashobora, nta nubwo navuga ko ari ashobora, biri confirmed biro official. Igisigaye no kwibana mu bitangazamakuru cyangwa se mukabona official statement iturutse kuri uyu musore cyangwa se igitangazamakuru yakoreraga cyangwa se icyo yerekejeho, aribo basohoye iryo tangazo rigaragaza yuko yavuye hamwe yerekeje ahandi. Gusa ariko Lorenzo amakuru ahari zandani nk'uko bajya babyivugira, nuko uyu musore atakibarizwa kuri RBA, yamaze kwerekeza kuri SKFM. Igisigaye no kumubona yatangiye kwitereka kuri mikoro, atangiye kurekura imiriro nk'ibisanzwe. Nayo makuru. Gusa ariko tutaranasoza n'ubundi ndagira ngo tuze kwitsa no ku yindi nkuru y'uwo bita Nepo mu bicu. Nawe hari kuvuga inkuru z'uko ashobora kuba agiye kwerekeza kuri RBA, Radio Rwanda, akamunyamakuru wayo. Ni amakuru ari kuvugwa, gusa ariko nayo ntago araba confirmed. Gusa ariko ndi kuyakora mu bantu banjye hirya no hino bayafite guturuka kuri bari abasore bakora kuri bira bitangazamakuru. Biravuga yuko bita Nepo mu bicu n'ubundi yari yarabanje kugirana ibiganiro mbere yuko ajya kuri SKFM, yari yarabanje kugirana ibiganiro na bamwe mu bayobozi ba Radio Rwanda ndetse n'umuyobozi w'urubuga rw'imikino. Gusa ariko biza kurangira bitabaye, bavuga yuko hari igihe bategereza, ikigerere kikaba ari cyo cyamaze kugera. Uwo bita Nepo mu bicu nimubona yerekeje ku yo bita Radio Rwanda, ntibigutungura, ahubwo ngiye ku giti cyanjye natungurwa no kubona ataherekeje. Gusa ariko Lorenzo we biri kuri 90% hagize igihinduka bya bitewe n'izindi mbaraga, wenda kuba RBA wenda yashabuka ikahita imukubita ibindi bintu birenze ibyo abantu batekereza. Gusa ariko biragoye kuba yabikora, kuko Lorenzo niyo turebye case yagiye agirira kuri kiriya gitangazamakuru, bisa nkaho nawe ubwe kuba bari bakiri kumwihanganira ari ibintu bisa nkaho ari imbabazi zirenze kuba imbabazi, ahubwo ari n'impuhwe zirenze uko twe tubitekereza cyangwa se tubibona. Kuko Lorenzo murabizi ko yigize no guhagarikwa, nyuma aragaruka arongera arakora.
gusa ariko kugeza kuri uno munsi byahinduye isura ndetse nta n'utabyemeza nta n'utabibona, ni ibintu biri clear, ni ibintu bigaragara neza cyane. Gusa ariko maraza kumubona kuri mikoro za SKFM ari kumwe na Sam Karenze ndetse n'abandi banyamakuru batandukanye mu rubuga rw'imikino rwiza cyane. Benshi bati ni igihombo gikomeye kuri RBA, ni igihombo gikomeye gutakaza umunyamakuru nka Lorenzo, kuko ugiye ureba na post ahantu hose zagiye zikorwa abantu uri kubona uburyo batishimiye kuba Lorenzo yava ku gitangazamakuru cy'igihugu. Kameme igitangazamakuru yakoreraga neza, abantu bamukunda, bamufana, bamukurikirana buri munsi ndetse banishimira ubuhanga ndetse n'impano yifitemo. Ni ibintu ubona ko abantu benshi batabyishimiye, bavuga bati kuki ibi byaba, kuki byagenda gutya, kuki Lorenzo yagenda muri ubu buryo. Gusa ariko ikindi wamenya kuri riganiwe kugeza kuri uno munsi ntabwo twavuga yuko ari ibikomeye, n'ubundi ni ubutumwa ni ubuhamya bagiye gutanga, kuko igihe cyo kunyerezwa by'ayo mafaranga bari bahari ndetse bari babiri hafi cyane. Icyo bagomba gutanga ni statement, bagasobanura uburyo bimeze. Ntago biri butungurane kubona Rugaju Rigana agarutse kuri mikoro cyangwa se agarutse mu mirimo yitandukanye akora nko muri Kigali Universe cyangwa se no kuri Radio Rwanda. Ni ibintu biraba bisanzwe kumubona agarutse, kuko ntago ari buze gutindayo. Njye amakuru ndi guhamya nuko bita Jangwani we yamaze gutaha, ayo ngari confirm dire kugeza kuri uno munsi nuko bimeze. Nayo makuru ahari ko bita Likari, bita Jangwani, Lorenzo ndetse no bita Rugaju Rigani. Icyo wamenya cyo nuko buri wese hari igiye guhinduka. Lorenzo kwerekeza kuri SKFM, uyu bita Rugaju Rigani nawe araza gutaha. Jangwani we ni ibisanzwe n'umuvugizi wa APR, ubwo namara gutanga amakuru bazakurikirana bareba aho ikibazo kiri, ibyo byose bigerweho birangire bigere ku musozo. Ndagushimiye twa turi kumwe muri aka kanya. Nyinga ibisanzwe ni Philox Aime, umwana wo mu ntara. Icyo ngusaba ni kimwe gusa, no gukanda subscribe tukajya tubana buri munsi ibiganiro bitandukanye. Nkwibutsa yuko ibiganiro nk'ibi biryoheye amatwi n'ahandi bisanga ni kuri YouTube channel yanyu Philox TV Show. Reka tuzahure mu kiganiro cy'ubutaha. Ndabashimiye cyane.